Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Ku na mahungundlela kumbe manginingini lama ya vulaka leswaku xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu a va lava ku hakela museketeri loyi a nga va dirowa. Hi ta va hi swi vonile kwala ka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona. Ku na xithombe lexi nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu laha xiyimbeleri Mr Post a va ri erivaleni ra mitlangu ra ka Malamulele laha ku ri na ntirho wa ANC hi mahelo ya vhiki ya siku ra vu-11 eka n'hweti ya Mudyaxihi kwala ka lembe ra 2024. Naswona manginingini lama ya vula leswaku xiyimbeleri Mr Post a va lavi ku hakela museketeri loyi a nga va dirowa. Naswona museketeri u kombisa leswaku u dirowe xiyimbeleri Mr Post malembe ndzhaku. Naswona Mr Post eka lembe leri nga hundza va kumeki va posta xithombe lexi a nga va dirowa, leswi kombisaka leswaku va xi tsakela xithombe lexiya. Sele ka Malamulele leyi ku ve na xithombe laha xiyimbeleri Mr Post a va karhi va nyikiwa xithombe lexiya xa ku dirowiwa. Naswona manginingini ya vula leswaku xiyimbeleri Mr Post a va xi amukelangi hi mandla mambirhi hikuva va nga lavi ku hakela mali ya ku va va dirowiwile. Mina ndzi nga yi hlamula hi ndlela leyiwani. Xo sungula, munhu loyi a nga dirowa xiyimbeleri Mr Post a nga vangi na mintwanano na Mr Post leswaku u lava ku va dirowa naswona u ta lava mali endzhaku ka ku va dirowa. Lexi ndzi twisisaka xona i ku munhu loyi a nga va dirowa a humesa vuswikoti bya yena a dirowa xiyimbeleri Mr Post hi ku titwela ka yena ku nga ri ntwanano lowu ri kona exikarhi ka yena na Mr Post. Swi fana na loko xiyimbeleri xi vhuma hi vito ra munhu eka nghoma ya xona, a swi vuli leswaku munhu loyi a nga vhumiwa kumbexana a nga yimbeleriwa u fanekele ku ya hakela nqambi leyi nga n'wi vhuma. Nqambi yi lo swi tsakela ku va yi yimbelela hi yena handle ka loko ku ri na ku twanana ekusunguleni leswaku ni yimbeleli kumbexana vhuma hi mina ni ta kota ku va ni ku hakela mali, kambe loko swi nga ri hi ndlela yaleyo a ndzi voni xihoxo eka munhu loyi a nga vhumiwa. Se na kwala ka xiyimbeleri Mr Post a ni voni xihoxo hi ku munhu loyi a nga dirowa xiyimbeleri Mr Post a humesa vuswikoti bya yena kumbexana nyiko ya yena hi ku dirowa xiyimbeleri Mr Post. Sweswo swi huma ka xiyimbeleri leswaku va swi tsakela ku va hakela mali kumbexana a va swi tsakeli ke. A hi swilo leswi hi nga vulaka leswaku va sindziseka leswaku va hakela mali, hi ku hi vona vanhu vo tala va karhi va sola xiyimbeleri Mr Post va kombisa leswaku Mr Post i nga ku va na vungame, Mr Post i nga ku a va lavi ku hakela kumbexana a va twanana na ku hakela. Kambe eka xiyimo xa ku fana na lexiwani a ndzi nge soli xiyimbeleri Mr Post hi ku loko va dirowiwa a va ngo lo twanana na munhu loyi a nga va dirowa. Se sweswo swi huma eka vona leswaku va hakela kumbexana a va hakeli. Lawa ku ri mavonelo ya mina eka mhaka leyiwani. Mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.